sing ngerti iki. Genggen. Bebek kutang nase muanene ukut cang nen. Pang bergaul dari gunung malu-malu bisa kok. Ini gendeng baru. Gendeng Medan. Sejak Medan. Nah, oh Medan saling gelut, saling kedengin. Diman, oh Medan saling gelut, saling kedengin. Diman, cinang tong nang, 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 cinang tut. Oh Medan saling gelut, saling tumpukin. Agak. Oh Medan saling gelut, saling tumpukin. Agak. Yen dengeng sing tadi toli haji mate cik. Nado ngedok ngomong. Camat kecemet bungut cini. Engken. Uli bungut kan bukan nyarang. Nek kita ngapan bungut cini. Nengangan. Pedes saruk. Dingang bungut cini persis saruk kloset. Saruk kloset. Jelek kloset. Jelek. Wah, si maru mau lengah. Sing ada lungan kin kloset. Yen ada kloset dibeli Banjar. Redon PKK-nya nyampat. Genggen. Ada PKK-nya paling jaga ke WC. Jangan tengah hoyang. Jangan di kloset. Nanti Masana lihat toklet. Klosetnya kini berpikir nyanyi teken nih. Begitu toklet. Engkau kuri nih. Blak. Rasa gesek di tengah. Yang bertene ngoyong. Klosetnya. Ngoyong itu. Kas kakak serat. Tuh orang jelek klosetnya. Sejelek-jeleknya pasti ada lungnya. Selung-lungnya pasti ada jeleknya. Tuh badan ruwo binedo. Terus yang nabajang tuh. Yen pas itu dane caro jani sandini. Tuh terdunan Banjar. Aduh lingsir. Aduh kloset itu. Nenek di dadong nih makanya ngencah, aduh kang ngencah tuh, hijau sini, saya masandal tegah mah batu tijak teklek, kaplek, riot teblek saya panas dong, bungut kloset mau pras-presan, butawang nak tuh nak unsur kemu aja, kan kecelabai aja nak, neng toleh bok cini. Genggen oleh jang oleh bok cini marah nocang. Bok jangan oleh genggen oleh. Suluen nih pancine kapak. Oh suluen. Oh genggen. Ciawak subuh tuwo. Ngomong melang pelajin bener. Sakala ada ngomong swasmita nimitante nemu pati swasmita nimitante nemu duko swasmita nimitante nemu mitra. Awang ki artinya. Woi, mau anu tuh mau santrian loh. Setuti gitu. Yang orang setutin, bungut kini ngomong maluan ke pura kurang jina, ijak. Emak mek setuti gitu. Lu mau nawang tengok-tengok, orang setutin bungut kini. Jangan jadi cicing. Engken tuh. Tawang cicing nih. Engken. Cicing itu buang cicing. Nah, buang ya. Cicing kena angkai cicingnya, yang cicingnya buangnya kalau menusuknya terjadi len. Buang cicingnya ngerti bam. Cing orang sing buang deh lu. Stop, cing orang sing buang, yang sing buang cicingnya mudiang di margo-margon tarik tambang. So ngalih bungalu nih. Cicing ngalih bungalu. Apa kena maya? Yang kata cicing itu tangkap kan di bumi apa nu prosesnya? Kengken ngomong cicingnya jangan ngomong di bumi. Ngerti? Ngomong jadi cara kena sini cara beburon yang kena cai kan beburon kan manusia yang kena mencai cicing orang dibuang mana yang cara cai cicing itu ngerti bahan buang muncul ke sana baru buang
Yen musuh terjadi len. Kengen. Sing ada waktu. Asal mau ngena bawa putih dek badang mata juga. Orang ki buang cicing. Nu buangan jai ki cicing. Jelek kan manusia. Jelek. Ya serakan cicing aja manusia kan serakan cicing. Ada dibanding orang serakah? Ibit pangkawang cini. Oh. Cang mangang siap. Kodalan ya di puru dalam. Bolebeng siap kan suam cuma cang. Oh. Kakalian cang nyemak wadah jang di samping pemanggang. Sepanan cang nyemak wadah lek-lek amakan cicing. Sing serakahan cicing. Itu janji. Beten. Beten janji. Ah. Cibo ngelah lebihan kene beburon beten cing jang maman. Asal lo beten cicing lah siap lah. Woi. Mamane. Man. Yen serakah satu cicinge. Cing jang siap di lengatane. Ah. Teko cicing ini majan. Beda. Menek kerjaan itu mana serakah. Cicing nyemak jan. Beten jenap ngejang gitu. Sing ngaji utur nanang gini. Kengen. Ning dono kaken galang busul jite to. Masa kan galang busul jite. Oh. Tek itu aden dong jangan dalam beden. Pang sing ngamakan cicing gitu. Oh. Berarti jelekan manusia. Jelekan nulu cicing. Wah. Jangan jangan minta bang di uburon cak. Dari apa? Uburon nyen. Cai. Dari bebek. Adi bebek. Bahasa ngerti sih. Kengen. Bebek petang daso mau ane ukut cang nen. Ini maro ya muro cengeras kan otakin. Kayang nu mites nu madin si ben bidan kena hanti. Pangci dadi bebek. Belum dadi manusia. Bahasa sih lo musuh. Si ngerti. Si saya naji sastra sih. Apa tuh? Itu dadi wong puh kagum akan orang ngambek. Apaan pramodu lapot sih kang dadi manusia. Dia diastun tendalu duwiyoni. Tawa ngartine. Kamu jadi manusia besarkanlah jiwamu. Karena sungguh sulit menjelma menjadi manusia. Sekalipun hina. Harus bersyukur kepada wanda sang yang widi. Buat kini mati dadi manusia. Jadi bebek, jadi bocok, pocol. Sakal madan manusia. Manu madan agama. Susanan ci manusia patuk. Ini nak Jang sing gitu tulis. Man, ane ngirit tulis. apa nih ngirit? Buat cicing beli pulsa ya sing. Beli baju sing. Ijanya kenane pulas ya kulas. Sing ramang apa? Raga dari rumah mau kerja makan ramang. Oh, contohnya le cang. Sing orang gini manu mah sing. Pang bergaul dari gunung malu bisa kok.